Alukaqala lihlelo lokugoma esibhedlela iRob Ferrer lekuyinto lethomete kakhulu bantfu lasebakhulile. Kube khona namhlanje engivile nje sengihamba sengijovile ngoba ngikwati lokutongibulala kusasa. Mbiko kumba akusikwati. Ngiyayifuna vela ngithi ideclareriwe la. Upresident uyinele le vaccine. Fanele siyidlebele. Njengoba kubonakala kwangathi lifuna kubiya ngemandla lihlaka lesithathu igciwane, bantfu lekhulile bacelwa ukuthi babhale kugoma. Kulesifundza igameko elikhulu leliqinisekisiwe ngaligciwane kanti ke sekushandula abayinkulungwane nemakhulu lamane. As a province, we are looking at a total of at least 5,000 per day that we are going to vaccinate, and of course that will be the number of doses that we receive from national. And of course we are going to make sure that we increase the 37,932 of registration that we are having currently, but we are calling on the community to assist us in registering the older people and making sure that when they come to get the vaccine already they are registered, but as they come we are asking them also to register. And of course we will continue to make sure that we roll out the whole process on a daily basis. Kulesifundza seku-70 tetibhedlela letinkhulungwane letingemashumi lamabili.